Kachin State khawpui chung dor school highway bus stop bazar beng le mun sang sanga mipui veng turin mei ni somni le paria ta tangin KIA sipai te da tranan nia Kachin khawpui mit china hian PDF le KIA sipai then khatinan veng bokani Sagaing region lam hi SNA sipai le KIA sipai in mipui an veng mek bokani mei ni somni le pasari jingdar kwa khan SNA deputy chief general Sokhon ko chu vandoi thlak takin military council sipai ten anman nia hriatania SNA hi tu tenge an ni ti lo bi chiang dom teang SNA lampum chu Sani Nationalities Army ti na nia anni hi July sangkhat zakwa somri le pakwa khan din tran ni in an headquarter chu India le Myanmar ram risul tlang pakhat ming New Impha huna ani SNA headquarter New Impha hi sangkhat zakwa somkwa anbua saitana Sani chonga ni ti omzia chu tlang ania Impha ti omzia chu lungpher ti nani SNA Raltlan kengho hi Sagaing region huam chunga India ramri kamti homalin le tamu khuwa hian anchetade ubera Kachin State chunga monin mogaung wangmo pakan le hun then khata anin zar phar ve bokani SNA Raltlan kengte hi battalion thumvel an nia number 891 972 le 751 ti in sipai sang thum chuang Raltlan changkang nen an nei ani SNA swai tu te chu Sao William Sao Khun Aung te an nia Sao or Sao Party hi vai namin Maharaja an tiang emo Kolin Zobua an tiang chi lalchi in thla chong ko na ani Sani nam ho hi chain ram dep lam kho chaklama San State chunga chengero animi alo thunga thla khat chul khat kwal chu ani loi si ani Sani nam ho hi Kachin State le Upper Sagaing region a omin an cheng dar hle maya san ti chu nam hingania ni ti chu kol tongin asen ania wangin red san ti nani Sani ho hi anam hlanga anin hlom khom na chu om chi alem lovani Kachin namten SNA chu kol sipai ho lam tanga an chia lo anti lain kol sipai ho ve thung chuan Kachin sipai ten hena an che dan hril tu an ni anti ve thung ani SNA andin chan hi an mi te mishing ni na chan vo dik tak an nei du wangani antia Sani nam hi manlai atanga mania lal neya rowin rel chin an ni monin lal saupa saulong untho lal saupa sawang kanti lal saupa te chu manlaya mi hriat lo tak Sani nam lal te an ni Myanmar ram hi British rule nuaya atluk lu tak nu kum sang khat zaria somria le paruk atangin an lal untho saupa sawang miat chuan British sipai ten an ram ron chu saka obbe chu du lovin theito pa tran hun lo khuarin an do le tran ta ni tuna Kachin State huam chunga omit china monin le Bamu district te tin Sagaing region chunga Kalei Kamti Molai Katha Tamu district te chu an pi le pu te ramlu tak tak chu ani thin ti history a asia theani baramaram in tlang mi te ne na tang rualin British laka zelen na mule tuma theito pan chu khan Anti-Fascist People Freedom League Party AFP-AFL le Kachin namten Sani luaram tur ngai tu mi lovin politics an kalpuita ani antiani Sani nam swai tu khomar ko bana chuan Prime Minister Unwa Sarkar AFP-AFL Party in Kachin swai tu Samadua Sinwa nong nena Sani ho pi puata an luaram mit china bamoram te chu Kachin State chunga dan siam huna kan khung sakanga Kachin State chairman ni na po chu Kachin namtan kan da sakang cheu ti in alo tiam ruwa chu wangin Kachin ten an thil tum an ma nia independence wal kha an thul san ta ni ti in ale khabuzia atel bokani Kalei Kamti Molai Katha le Tamu district te chu sangkha zakwa somsari le pali dan an siam tharmhangin Sagaing region a tel chun zom anita a chuta tanga Sani ho hian an tumram Sani State chu Myanmar ram me pa tun thlengin a chuang kai talo hlen ta ni Sani ho hian iweno lama Indigenous Affairs lama an zual ko ve thonga kanram lua chin kan lua du wang mai ani antia kan be se chin kan pi puteram kan la lua le nge yang anti bokani Kalei kawo bial chunga khampat khwa po kan pi pute khodin ania Sani tong chuan khampat ti chu rangka chak le lungluam naram ti na ni tamu kianga nam phalung lui po
san ho ming ani anti bokani engpo ni se SNA 10 Kachin Independence Army le Kachin Mipui te ba ka namdang an state ngian na chunga cheng te nen kan la soi ho tang le photanga Myanmar military te nen do kan kil hovin Sunny state kan la nei nge yang antia ku ki le mei te ho po hian kale kaboram hi kan pi puteram anlo ti ve boxia political analyst ten hemi chungchang hi thilhar satak aniri antiani Mipui sarkar CRPH kai soina bi ka Mipui te veng him tur le ram huai sipai te ezo tu tur PDF Mipui sipai te chu instructor thami zirtir na hnuaya uluk taka zirzovin lotling takin chum khanna tan training kharna in khom an mang zota ti thu donania hello mun dang danga training tho khanna nei mek te po anin pe hnai hlom hlea chalai ram tana in pe te chu anin pek le thlen hun ain chen lo noi awangin ain ta tol zelin training an pe ka nga ya first batch second batch third batch aya tamjok training pek zel atul don antiani Myanmar chimle mar chak le thlang Center of Myanmar Ethnic Armed Force Senior 10 ain dot zelin training an pe zela in pe masa te training an pe me kani anin pe rual huna chuan in chir tur an watam done tuna po NUG ho tu te lama tangin Mipui te in puwa chalok turin an fuina thu an chak chuak to bokani kumin sang ni som ni le pakhata Myanmar atangin mi asang tel Mizorama an ron Raltlana anjinga ingemosa chu an kirle to ani Raltlan hi tun hnaya anom bello nia hriat ani boka Shileng donan Mizoram ain khar khip meka tunkar hi total lockdown cholkar thumna ni chumi ma cholkar ni chungchu in khwa khir aloni to bok in khwa khir lai vel khan Raltlan engemosa chu an kirle nia hriat ania Myanmar atanga Mizorama tlan chiate hi misang sang an nia an tlan chiat chan po ainang lovani Athen chu sipai sarkarin man atum wanga Mizorama tlan lu tan nia Athen chu sipai sarkarin man atum wang po ni chuang lo an khwa vel ahim lo awanga Mizorama anu naute bel tura ron lut te an nia February tha sipai thunei na an pongla khan Mipuin an do dala CDM an ti mai Civil Disobedience Movement chu khosang sang Mipuin huai hotin sipai sarkar an do dal ngalani Sipai sarkar lam an lo khau vea hun sang sanga sipai le Mipui ani nepta ni chutiang chu an borua kania Myanmar Mipui engemaza chu an sahim nan hun rem changa an biruta ani Mizoram hi an bi rukna poimo tak pakhatania Mizorama tlan lut sipai sarkarin azon nilo an khwa ahim lo awanga Mizorama lut mi engemaza chu an kirle to aza chero hriat ani lovani Mizorama omhlen tuma ronkal anilo shimshima an sahim nana anu naute ron belan nia an khua ahim huna kirle tura ronkal an nia tin Raltlan voipui tu pakhat chuan Raltlan te kirle chan hi asoyani kirle hi an dua mani khua omtluk omlowa an khua ahim emti hi an ngai ven renga ahim ta ti an hriatin an kirle ta ani atia kirle hi an ta na tha an kir thei hi an lomboka ati bokani amairo chu hri a hluar hnu Mizoram ain khar khip hnu hi chuan adu tan po akir thei talova Mizorama khwaljin phur lir thei tlan om talova ama ang ani to lowani hewang hian kir du te po an kir thei ri lo nia hriat ani boka akir du te an kir thei lo ba ka Mizorama ron lu du te po an ron lu thei chuang lo bokani Mizoram lama Myanmar Raltlan somli velin COVID-19 kain pathum an thi thu hriat ania Mizorama COVID in kai darna nasaber aizol veng pahni chinga veng le electric veng chunga Myanmar Raltlan omzinga COVID nana kai mi somli le panga mu chua an ni to tuna hian mi somthum vel chu enkol mek an ni thu Myanmar Refugee Relief Committee Secretary Salai Hulian chuan asoyani ani chuan COVID nana kai mi somli le panga ti hi a chuatir atanga chhiarania voi khan mu chuati na anilo tuna chuan dam le te po anom toa mi somthum vel chuan enkol na anla dong me kani ti na soi henga kai ti zinga tamjok chu April niriata aizol ron lut te ania ma se khati hun lai khan wai me po hriatirin kan check veka an negative ani
heta an ron thlen hnuwa kai zo kan ni ti in Puzei Chilian sanga NGO United for Democratic Myanmar Secretary chuan a soi bokani nimin pia me ni somni le pasari thlenga Department of Information and Public Relations Government of Mizoram record dan chuan Mizoram COVID-19 kai me khi mi sang ni zaria som pasari omin mi somthum le palin an thi pui to ani